manastir Tresije. Ovo je manastir Tresije na Kosmaju. Opatice pevaju preko zvučnika. Verovatno ženski manastir, pretpostavljam. Ovo smo mi planinari. Naša planinarska ekipa. A ovo je kuća za smještaj. Rašo, je li ovo ženski manastir? Nemaš pojma. Ovdje Saša, uđi u kadar. Nemate pojma. Došli ste u manastir, ne znate da li je ženski, da li je muški. Muški? A je osmeh. Što znači ženski, što znači muški manastir? Kičica. Jesi sliko? Hvala Bogu. Ne mogu više toliko da držimo vučestom.